Lagip di napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a George, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met ang nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo a surat ko. Naladawak anak asawa gapot ta tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 ti tawen ko, idinto ta 23 laeng met ti tawen ni Aida idi nagkalaysa kami. Kaasi ti apo na addaan kami met iti duwa nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsapa ka mo tanabing mangon lakay. Uwan bakit? Masapa kami ama pa ni Jagarden. Iti kasta, masapa mo't amal Pasko ti agispre. Kat nagkape ka nga rudan. Uwan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kape. Nakalutok pa ni Tinapoy. Si kantun ang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, ng madamdaman ton. Huston to inton aglukat store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman na kita anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukat ang nasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutla ang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida anda. Talaga sa balin na gitubing ita. Napili dan iti masida. Naku namon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan, saan amaw-awatan ti kayat da? Malala. Sigalat tangarudan ti makamo dito'y bakit? Mapana kon. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa tinon ti papanang bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka na. Ay saan nila kay? Kabailakon nga oray siyak lang timapan. Saan na bale taasidag lang matiklinik manipod dito'y balay. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din ayan. Sige nga ron bakit? Agpayong ka Tani, nagpudot ti panawan. Wen, Sige nga ron, tamapanak mo tani Jagarden. Barang malpas kumat itan ti agabono. Aday ta, nalpas ko manalangin. May nabunuan na kiti mula ka patatas. Mamanalangin na bulan ti unayan. Mabalin tumatin kapitan. Parang matsyambahan tumamot din ang ato presyo. Ay kasta, adamot gunggunang nagkarag-karte. Marik magtibisin ko na. Tinasayat. Agawid ako pala. Agsubliak tumanin itong madamdama. Tay tuloy ko adalusan na giti naruutan na pasip tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Ini. Nimot Bernadette dito dyan. Adag dito ating ko! Apay ka tayo! Ay na, Manong! Apa yan? Nagtartaray ka sa mga may dito. Wan, Manong! Lingamin manang Aida! Oh, apa ni manang mo? Intaray day di ospital! Ala. Diyos ko. At tuyak.
Kasi papakumbabang agtawat iti tulong kan kasim. Pangasim ka di Tadi mo ba'y payaan da asawa? Ispalim kuma, iti mabalin apa kay sagmakan na. Pangaasim, Diyos ko. Kat, kumusta mo ti asawa, manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay mo tanti ka sa sahad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun ka tagiti rimor a resulta ti laboratoris na. Diabetic ta asawa. Ay sus, hindi kat kasapulan na mo ti aginsulin. Dependento na nanan. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsot kanunukwa. Iso adya ako ni Kuykuyog iti garden. Iso asika, ang nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik na agpa-check up ka mo ton. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan bakit? Anong sampay lang tagsiday tili ng buong anateng? Na ito'y matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka nun da ito'y para itikas ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Hala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isama sa pula bantayam dagiti kang kanam. Iti kasta, taras kang hagimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Iti kasta, agditin na tayo pa iti mabayag. Wan ka di lakay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rodan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahin lagi ti mula kapatatas. Mapankuman kita no mabalinan ang maapit. Jeremy! Umay ka man biit! Jeremy! Sa dino ti ayan ni manang mo? At day Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di? Ay nakaasimot ni manang mo. Imbes asyak umati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan to pa'y aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kabsat mo. Un ka di. Talaga matatulunga kinton madamdam mga gisampay ni manang Chesa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba kat mangilambong iti okra kan ugot ti kamote. Taiso ti sidaak inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Katwan. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops! Agyamanak, nalpas ko matlaang nga naginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit ti sikat ko. Bagkate kon titimba, tay sampay kon dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Manang, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod, ading. Tani, nabanugak a nagigalgal kan naggawgaw. Wan, manang. Ni, anya dagiti limitam iti ayan ti imam, ading. Daytoy. Jak nga rod amo, manang.
Amang ano na anak iti panagayayam iti volleyball. Kanayon nak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen, Dapay matitayan ti sakam. Taadadag iti gundaway mapatukma. Kan agparintumangak no kasya akamatik ti bola manang. Kasanukat naglupoy kamat ngamin. Kas kala babae nga gargaraw. Bakla kan samad, Jeremy. Uy, saan niya? Bakla nga. Sika nga'y tumboy ka. Di wow. Ala, umay naktulungan nga gisampay. Wano, umay nakla ang disturbuan. Siyempre, umay katulungan nga gisampay amanang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anay bag. Iti kasta, daras amamagaan. Partakan tati magna ading. Iti kasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang manang. Kasla marigatan ak nga umangas. Kasla mo ulawak. Anya, ni apay ngay. Tsaka mo. Kasla kakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat saan aya? Un manang. Nagadupay nga rutikinan ko. Ato'y titanom. Uminom ka pa'y laang. Agyaman ak manang. Orayak lang na bang aral nga minom. Kat, okay ka ka din? Un manang. Sigurado ka? Un. Ibagam laang ano, di mo kabaalan. Tauray agsublitan ijabalay. Ibagata kadamami kan daddy. Idi kasta, may pa-check up da ka. Saanan manang. Okay akon. Ang mga nubanok ko lang dahito eh. Ala, ituloy tangarudan ti Magna. Noadda lumabas alugan. Paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna? Kantap no daras ta makadano ni Jay Eskwilaan. Kumusta akan, anak ko? Laimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigot ti piksak. Saan akas ini, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gaya. Nasaya at mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ana ayat ti Diyos. Kaputa di na intulok nga dadagi sa mapasamak ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dino ti ayan niya. Ay nasapa manen anapan ijay garden tatang. Amuyo mat no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbagla ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ka na anos nga asawa, anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang. Ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kini George. Ay wala. Pagyamanak mo't unay, kaputakas kini George, din nakiasawam. At daamin ang tingkwa na tigalad timay sa alalaki asap sa pulan timay sa babae. Awanan timay bagakin kwa na anak ko. Pudna day tatatang. Iso ama ko at talaga nagasatat. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kani. Mami, Apay, Jeremy. ngayon naman titid mo abalon ko ita. Apay, pangan-anom ay iti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, mami. Ha? Agpa-check up ko na. Wan, mami. Ne, apay, agan ano ka ay anak ko. Masansan nga rod mo na makarik na kitipan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya matday ka nanak ko. Bayan, kasaritak to di amayo. Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up.
Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimpag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatek. Tauray sa akong timapan. Sigurado ngamin ang makumikom ni Daddy Jagarden. Nang runa ita ta panag-aapitan. Ay na, bayam ti panagapit na. Tamabalin mat ama itantan. Importante ti salunat mo, anak ko. Ang mami, sumragak pa'y di eskwelahan ita. Intun malumak tun amapan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, taiso pa'y laang timang kadwakan ka amapan agpa-check up, Wan. Sige, mami. Sige, anak ko. Agan-an nagkangarod, Wan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uy, mami. Ala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan amapan ta iji ospital itamot laang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay. Naawanan ka no iti puot ni Jeremy iji eskwelaan. Iso nga interay da iji ospital. Anya? Ano? Apay ka no? Ano ni Jeremy? Apay anawanan iti puot. Tsaka mula kay. Tinasayaat. Agrobot kan tamapantan iji ospital. Bernadette, Manong, sa dinutaan ni Jeremy. kada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no, aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngamsigon kadag iti doktor amang tamtamingkan ko na. Amang ano, adda sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay. At dapat lang iti ICU na anak. Agam, kasi ti Diyos. Ininot mo tin nga agsubsubli iti sigod. Sana kasi ididamo akas taon iti pusyaw na. Ay, kaasi mo, ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tin iti kasta sakit. Wan nga ron na anak. Matutug-una iti puso ka mang buy-buya itanak ko. Numabalin la kumasyakon. Timang lakam iti laklak-aman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda kaasi iti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan na abaybay-an ti apo ko. Patyag nga agimbag tumit laeng ni Jeremy. Sapay ko mga ruta kastananan. Iso na lang taparikot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunari ti tara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadag iti masagnan. Barang addam abiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti aramidag. Adto yung ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Huwag nga ron. Apay no agawid ka pa'y. E di kasta makainana ka mat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No agawit ak. Sigurado adyak matlang makaturog iti kapapanuno. Wan ngam at least nga da kay Jabalayo. Alan, agawid ka pa'y Manong. Iti kasta, may turog mo mat uray a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga ti makamu dito eh. Wen. Wan Manong, awan rin mga pagdanagam. Sana bale, taawagan ka adagos. No anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na kating ko. Nagringat langit din di kastoy sa saanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo ti tao nga 1 pulos bisyo na.
Inaramit ko ba't amin na pagsayaan tanti pamilya. Lasing patak ba't tanti ko na ang maapay asyak-pay. Apay asyak-pay tinapili ti Diyos sa subukan ni ti Kastoy. Apay lanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko, Hindi mo, tasawak tilagsakit. Ita, ti matanak ko. Hindi na una iya tilagbasulak iti Diyos. Taapay akay kayat na kay ikan iti kastoy a klase ti pano mo. Anyala nang... pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumatlaang ti pamilyang daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Iso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok aboy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Kat patyak agong gunaan na kanto anak ko. Nanang, Agmay-may sa tayo ako mararagkan ko na. Kidaon tayo tinaan-anay apan narabay na kada tayo. Kadawatan tayo apay maganamatan ni Jeremy. Kas na kunakon. Di ka kumamapukawan itinamnama. Addaasi ti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kwa na, anak ko. One Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo. Talaga nga awan bisyo. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-ekstra aklaeng agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmetlaeng adagos. Ngamanyan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, kan kinaawan bisyok, isumat ti panang subok ti Diyos kanyak. Kinapudno na kanayon ko adamagan, konsideran ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadagas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti pannubo. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaadan na. Ket agingga ita adda paylaeng iti ospital. Or-orayan mi paylaeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payan iti namnama nang runa no makitkitak ti sasaadan ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Kunada nga rodan, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan itinamnama. Patsyag kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na. Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita.
Awan imposible iti Diyos no lakit di taagtalak tayo kenkwana. Alakastan pagayam George, kat pagyamanak unay ting kapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, tas ikakaradkad kayo adanonen tuy nanumo asurat ko. Naawi sakmat a nagsurat tapno innak ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Gapu iti nalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek ket in kan kano ti pananglukloko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga at ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay, nagado ti order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti Sabale Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put den tante relasyon ta. Anya, Naminano na daras nga agparparignakan ka. Agam agin bupulsag ka. Alan pangasim. Adda ta diti restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti daytaban. Saan? Kayat ko adito'y kun alagpasan ti amin kalata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hayayakan? Awan matambo ka nagbasulakin ka. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramitin tayo kan ka. Ngam, Yaman niya, Alan. inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Iso siya ko na mismo ti makiwin naspas kan ka. Ag-break tan ganis. Sana pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Pakawanan na ko ma. Ngam aging galaangin dito iti pagpatinggan ti love story ta doon. Ines! Okay ka? Lumugang ka, tayo tulad kayo di balayo. Oh,
Apay nagsangsangit ka. Ada ka din napasamakan ka? Vince, niyanan. In-break na kun. Kastaya. Hala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam ti kasya klase ti lalaki. Vince. Gusto na. Di ka danag. Adag lang dito iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namamam ti kadak iti sibay mo iti amin agundaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, ayan tayo raramidam dito eh. mabaling ka kadiya kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabaling ka di nagsinublian ta pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayaten. Sardangan na kuman. Lipaten na kon. Takas ta agmatan ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan ngay ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan tayo ta? Kasyang kumamot tabagin. Apay, ada ka din sa bali ngay ayatan. Wen, adan, iso apang ang asim talipatin naman. Saan la asisyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tina ituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Pacheck nga ado ti mas deserving iti panagayat mo. Sige, nakastati ko na. Ikarigatan kalipatan halan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawiyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bess. Thank you, Bess. Hi, Vince. Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mata. Malipata kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, Bess. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Ah, ay, saan pa eh? Tigat ko sa man. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince, at kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayang ti-type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang padikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mata na puspol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilat agpakita dito eh. Wait. Nika di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas tatibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na.
Agin inayat kami ngamin at talaga kanialan. Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince. Pasensya ka na. Nawananak na tanitigana sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaang ti puso kan panunod mo. Vince. Saan lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daak dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Ang mo mat bayagan nga ay ayatan ka. Saan ka di? Vince. Masaksak kita anak mat. Numakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatan nga minanda dyan lalaki. Siyaklangan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti dinag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat maudi nga angas ko. Makabanog matig malmalam at trabaho dito opisina. Ay, makapabisin pa'y kitin. Agalas 5 kaya man iti malam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha. Sika talaga. Nagtaktak ka manan ako na. Okay lang. Pakaragsakak ti mang sukon kan mang itulod kan ka. Ay, gamanak, Vince. Ewan kaya. At surprise kan ka. Anya nga data? Diyan ibagbaga ha. Surprise ni Rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisan ko. Wow! Talaga mo ta na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bandog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pa sa ganam. Siyempre mo ta. Vince. Amom, kasta unay pa nagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak. Gapo iti kanayon a panangan andingay. Kan panang parparagsak mo kanya. Awanan nyaman na. At dapay aparagsak ti biyag mo no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince. Si sasagana nga agbalin a panakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan. Anya ti raramidom dito'y sango ti balay. Kaya't ka kumakasarita. Maipapan iti anya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di. Apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan. Sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyom. Ngam amok asaan mo nga ayayatan. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. Pag kunaam kumamot talan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo ko man parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pwede ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na rin. Inawagan nak ni Alan. Kinuna na nakita kayo idi na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo.
Saan mo't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kang kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramiden na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Kapulakan kuana. Amumot no kasano ti panagayat kan panangipatag ko kan ka. Ay ayatan ka una Eunice. Dahil ako mati ka na yun nalaglagi pam. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Ita ipay nga out of coverage. Sa dino mo tatayan na. Ay, madanagan ka. Di man ki dinayli ti awagak. Barang amuno ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Ah? Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. alright. Sige, mada. Gusto natin. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdama. Nya kakadianan. Tinakman labda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko timakalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, basta ka di. Mamamalan, oray kas jay ti inat aramid mo kanyak. Aklo nagkakpanso. Nga, aging kita. Ayayatan ka pa lang. Isuro nga, dak dito ang mag-isinoblan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan ha? Alan? Nabunulakan ka. Ipatpatay ka unay-unay. Nalaki dito makisinoblan ka kanya. Ay, ikaray nga, agbalin ako na nasayatan nobyo. Lipatan mo din na palabas, kat mangruita manan. Padno ka di daytaanan. Wan, iso nga isinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kat naglawag tinangag ko. Vince, Inayat ka iti kastaunay. Nagbalinak anapod no kan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. kuya, sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, agsubli ka dito eh. Vince! Ay, bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibatang nakalan! Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ibatan na! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma! Awanan ti mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulang dagita, sorry. Manipod ita. Put den tante relasyon ta. Kat nawaya kayong kani Alan. Saan, Vince? Sige
Kati ay atek. Patsan na kumamot. Please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Ang paigid ka! Ang dalugan na di malikodan! Vince! Iha, bawal ka na sumrag dito yung operating room. Boyfriend ko din-aksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan da ka umasidikin ko, anak. Pasensya ka, Iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Silence then. 8:30 p.m. Inarabid ni amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga kailangan nito itibiyag ti boyfriend yo. Ito saan, doktor? Bakit pagladingit kami, ma'am? Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Jakmeten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro anak balin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin amaag maipapan ken ayat. Basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti mangnamna makamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti makasakit ka pay itirik na ti padam a tao. Sapay kumatagbalin nga adal daytoy ken ka ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Adtoy manan di pagayam yo Freya Simsim amangak akam kas Miss F. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sakbay ti amin kablaawan kayo man pa itinaragsak nga kay panagdengdengeg. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad sa di numan a lugar ti ayan nyo ita. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita ket manipod kani pagayam tayo nga Eric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric. Tubuak ti Mountain Province ngem iti agdama ket addaak ditoy Japan. Adu ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog ngem talaga nga addamat langak a maipagpannakkel ko. Malaksid iti dayta nalaingak pay nga aggitara ken agkanta. Isu na laeng ta sa anak a nakaadal. Construction ken panagsukay laeng iti daga wenno panaggarden ti ammok at trabaho. Naawi sakmet a nagsurat gapu ta kayat nga ibinglay ti nagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Sangapulo atawan metten ti napalabas ngem na lang tupay laeng iti lagip ko dagidi apasamak. Ketapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mo. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Punay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka. Dapat padaanam. Ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't ang nakapuraw ti bado na. Kayan sapatos na. Ha? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay katar mo muna. Itinaytakin na tar mo. Mas sigurado. Sumpatan na kaadagos na dyan. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ha? Kasanong armak, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa... mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan na may bagay iti may sa nursing student? Tikas kanya a construction worker laeng. Ay sos, di mo lalangan ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Yeso adi mo parigatin taba game. Amamom da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na danubyo na. Tanwawa na ke armumaun. Kaya manang iti panang itulod mo kanyak dito idagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsento mga mindag iti raminta nga awit ka. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa ay. Ay kwa, Manong. Inton maminsan ton, tadapay ngamin pag nakita. Madagan ka. Ay, huwag kayang. Di mo't ko na magbirbiro ka iti mabalin mo apag-abangan. Temo kita dadwa silid abakante dito ay. Uwan ko nga, Manong. Angam sanan. Anusak pa lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay, tulakit itawan paringot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysaya atin na makipagnayad ka kankwana. Makaminos ka pa talaga. Uwan, Manong. Ti matlandli iti sumungat. At nakadwana. Mga nunay ta tinakaala iti bagbagak abakan ti asilaid. Ha? Ha? Manong Dario,
kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pag-ubraan tayo. Isong magpaisaw ni Madam White Liday. Naibag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, Madam. Adamot ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apag gusto, at dapay may sabakante. Uun, madam. Agbirbiro ka. Kat ala akong tibakante asilid. Na, Ading, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya akong timangibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na, ading pintas. Kahit ko namlatakan niya akon manong. Okay. Ay, panagkunak kat agkatawanan talaeng. Iso, kidawag nga, awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito, Eric. Ay, uuwan. Naggidan talangay makar, hindi na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klase. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukon ka, Kate. Wow! Nagbanglumat dan. Makapabisin. Anya nga deta ilot-lotong, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Wan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijelaon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo at talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na poy. Mahala ka. Amok adi ka pa'y nakaluto itiin na poy mo. Sige man nga ron. Amangan nga min no nabang lesson ginabatik ita agsapa. Agyaman nakmanan, Eric. Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. ay wow! Nagbanglumot tanto'y pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga mo't manong Dario. Pinalpaliing nakman ako na. Bilibak mo't iti-discardim, Ha? Ni, anya discarding ay bagbagam mo't manong? Napaamo mo't adagos dya balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagluko kan. Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Amangan na damakangag. Kat sa balti pan nakahawat da. Ibagadan tokid din aman niya kisak. Sa balya talaga no nataerte may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit arma mo na, di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sa bali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto arik nana. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na ay, agawaan ko naman dun. Di ka bayag-bayag. Ay sus, iti day dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram kan ko ana sa balay. Una amitan, sakbay amala daw ti amin. You wake up, it's Wow! Di lang pala magaling magluto. Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa. Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan kaya, Kate. Agin inom ka iti arak? Uwan wine? Yup. Any kind of whiskey. Huh? Mabalin matlat ti hard drinks. Gilbis. Pwede. Uy, ayos
Mahilig akmat nga ag night out. Chill-chill lang. Karkaro na stress ak iti studies ko. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! Sing all your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my Agpakaturog kayo man, mat! Ha? Saan kayong aubingan tapno al anawaan? Pasado alas 10 iti rabi eh. Kitaan nyo matbasit tanay makadisturbo kayo mat. Pasensya kayo nante. Sorry. Ay ngay, kunak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagabang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininong ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog nan. Itikas na. Masapat ang mariing inton bigat. At dapat trabaho. At damat klase. Anya pa ngay. Una na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito silad ko. Tamaturog akon. Apaw, ay! Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga rod ti kakantahan mi. Edi kwan, adamot tin nagtugtog iti diding. Ay kat na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan naman ang. Apay nga main nga ijay kay payan haginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umatabawal tinariwawa iti boarding house. Ay, uwan nga rod. Sayang talaga. Agam sana bali. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami madisturbo? Ay katwan na ngamin. Mapan kay agpasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am? Diya ko nagpalpalikaw pa'y, Eric. Ha? Kana ka kamis mo ni Kate. Ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon ka no ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ma'am. Kitain yo Di yo kumaunay. Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karo pa. Amoy mat asimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Diyak ipagal ti panagsinangad yo iti kanaka. Ngam itapay laang. Ibaga kon daytoy kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kapsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya na kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mo't ni Kate. Madam? Iso apang nga asim ta di mo disturbon ti kanaka. Diyak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kaas-as kan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario. Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko. Ay apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa ataw, Eric. Ha? Ay kud simpre manong. Agam, aguray ka man. Sinong batan na kan samot ni Kate? Ha? Pagkuna mo ngayon, manong Dario. Ay, so, si Bagam tipod no. Nobiam ka din ni Kate.
Sa balik kahit tingursiit mo ita. Madlaw na ragsak ka. Kaya na pagatlapayag mo ti isamaw. Anya? Lukas ta nubya maun. Uwan manong. Ay, yun oh. Champion ah. Iso na lang. Takam amok akan gayam ti mismo alan lady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi naman andakdakamat. No kas nga gis istorya kami manong. Ay na itinagan niya yan. Awan ti baknang, uno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Dayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito eh. Saan ka di, Kate? Uy nga, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Uwen, saan nakas ka dagiti daddo ma restaurant? Awan lang aro ni view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istorya ta pa'y Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman tag istorya, Kate. Ha? Kate na istorya amin nanti may papan kanya. Am-amo na kon, manipod sa ka aging gat ulo. Ah? Angam si ka, awan pa na istoryam kanya. Uray maipapanla ko may iti pamilya. Ma-stress ka na ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutin ti may papan iti dayta. Tinapatig ita kat data. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Iso nga awan nga rod sa bali a pagsaritaan ta. No saan ang may papanlaan ka data. Oh, aday tan ti order ta. Mangantakit din. Mabisi na una yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow! Talaga 3 red roses pa'y tintad mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, atoy pa'y. Anya nga dito. Wow! Kulay pink ni scarf. Magustuhan mo't lakad eh. Launay, Nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Aywan gayam. Dadakkel mo kanina giti nang imatsakan kay tay. Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada ngamin okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay Jilaon yun, kunam? Wan Eric, di kagdanag. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lukatan ko matiri daw. Ni Eric da itoy. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo ti silid ni Kate. Awan mo tin lagi ti kagawa na dito eh. Eric, Madam. apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat ka di ma'am. Kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimat lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti inana dagiti usar na. Inyawid da ni Jela Union. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom manong Dario. Agbartek taman. Ay, sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Ay, nagunang nutisin na mo, Eric. Kaya't wasurutan ni Kate ijilaon yun. Jakmat amuno sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmat tan makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamatan. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta?
Wan, mamati ka kanya. Sapay lang ko makarabta kasta, Manong Dario. Eric, Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay apag-abangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam to kin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, ada kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Ang mga no kayat mo ti agenrol ichay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ichay, matulungan na kan tupay nga abroad. O anya, kayat mo ka di. Uwan, ma'am. Kayat ko lang unay. Kat agyaman na kada Wen Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Isu nga idinaadaanak iti gundaway ang makaamamukin kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batanak. Tila pagbulbuludak pay idi iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan. Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan minti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasjay tinagbalin arutin mi iti lasod ti tallutawan a panaggayam mi. Aging gaan naggraduar. Nagpakada nga agawid, ngam saanan a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang runak at kala at latan ti panagpukaw na. Awan pay pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapaay ti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawid ak paylaang nga ro dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Ket iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ken ni Kate. Daytoy nga ro tinnak istoryaan iti sumaruno asurat ko. Ket sapay ko ma tapadaanan nyo ti may kadwa a paset ti pakasaritaan ti biag ko. Toy pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Jak pa'y makaitad iti komentar. Ngamin saan pa'y matanalpas to'y padas mo. Uray no kasta, pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kat padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.